Lacho elo kwicho libumbana magama ke esithi Ekhaya Jikelele mbukeli masikubulise ngalensasa imini ke umhla we-19 kweyomdumba sifana ke nceka sana nababazali bathi xa bephumile beyemicimbini basoloko besithi chwa izibuluboco ezikhaftineni bayakhinqa ke kuba besazi ukuba bashiye abantu emva ekhaya nditsho oku ke kubalekile impela veki siphuma kuyo besingabo ababazali sachola amanqaku savala phezulu ngoba ke besazi ukuba umvulo uza kufika kanti ke amanye amanqaku esithe sakuqulunqela wona athi intsapho ezimbini kwilokishi yaseJamba eKholonqaba kwiphondo laseMpuma Koloni sifuna ukufumana ubulungisa ngokubulawa konyana bazo ngabahlali kanti ke kwezinye indaba ke ibanjwa kwiziko lolukeleko laseMangaung lixelele ijelo lendaba ze-SABC ukuba i-G4S ifuna ukuchitha intlaninge yabasebenzi ekudala beqeshwe yile nkampani kuninzi ke mbukeli esikuphathele kona nakule iyure qiniseka into yobana awuqhwanyaza awugqusha lazi ndivula ke uNonkanyezi ke enomsantsa phakathi kwezinye uMahlongothi Mazipho Mamshukuma ozondwa ngento zakhe ngicama gusha kaloku kwizihlwele ezinqungileyo ndingalibali apho ndincanca khona ibele ematolweni ingabe ningatyatyadula ndithi hayi ndikhama ifadukhwe kwazi bani kodwa ke dololo umuntu asekhaya kodwa ke into engenamsebenzi leyo ndiyami ndedwa ke ndihamba naye uMamtshali molo makholi kunjani ndiyaphila ungatshola ezantsi sani ngathi call center hayi mawuhlezi phansi kufuneka uyimind ndiyakubona nono sekubingelele umbukeli uma ngabe ke usubona thina ubokwazi ke ukuthi ke iphelenya impela sonto kuphelile ukuphumula umsomluko ke namhlanje kuphelile ukulala uyabona njengamanje inkosi yambatatazela abaningi izolo phela kaligcwalisanga itag le bhasi manje ke sekumele ukuthi ayobamba ulayini abanye abawathenga ngamathikithi esitimela uyothi umuntu esabamba ulayini ezesesimenyezwa njalo lesi sitimela azohamba ngaso kuthiwe laleli platform 2 is ready to depart lapho ke manje uyabheka inkosi yami usawu number 42 simshiye kanjalo ke sitimela abanye basemateksini ayikagcwala itekisi kodwa emsebenzini ufuneka ngo6 iteksi ayikasuki lapha eBring ngo5 to 6 hayi kuningi nje kwenzeka umbukeli ngemsomluko igama lohlelo ngeEkhaya Jikelele kanti ke elami nguNonxolo uMamtshali wakwamwali uMantshinga ihlaba lelimhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishaya umthetho sesifundazwe esidala sekubingelele mbukeli sikwamukele Ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi ukhethe ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje ekseni njengenjalo ke mbukeli ake sibheke ihamba phambili kuleli hora. Ibanjwa kwiziko lolukeleko laseMangaung lithize ukuba i-G4S izachitha intlaninge yabasebenzi ekudala beqeshwe yile nkampani. Amanye amalungu aqavile endlunkulu kaZulu ashaya amakhala ngokukhonjwa indlela kwamanye amalungu endlunkulu kaZulu kulaba abakhonjwe indlela kukhona nomntana waSonkwenu uAfrika Zulu obengumlomo wengonyama. Ibanjwa kwiziko loluleko laseMangaung elilawulwa yi-G4S eBloemfontein lixelele ijelo lendaba ze-SABC ukuba i-G4S ifuna ukuchitha intlaninge yabasebenzi ekudala beqeshwe yile nkampani phambi kokuba isivumelwano sayo nesebe leenkonzo zoluleko siphele. Kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ne-SABC ibanjwa uZelinzima Nqurhu lityhola amagosa phezulu ngokubandakanyeka kubukrelemnqa obuququzelelwe ngobuchule buka-Inaethe wemali nengqesho kwanokufuna inhlawulo yokhuseleko kumabanjwa kuzawuthi kangoku abasetyhini abane abatyholwa ngokubandakanyeka sele bexothiwe. Kuzotywe umfanekiso worhwaphilizo olunobuzaza amagosa lenkampani lawula lentolongo atyholwa ngokupheka iyelenqe lokugxotha abasebenzi abanenkonzo ende kule nkampani eliyelenqe libandakanya ukusetyenziswa kwamabanjwa ukulobela amadindala angabasetyhini kwezesondo ngenjongo yokudyobha la madindala ukuze anganikwa inhlawulo yomhlalaphantsi xa ngabe efunyanwa inetyala. Uthi lamanina angamaxhoba ngenxa yethuba elide lokusebenza ukuba aba bantu bayahlala de isebe lenkonzo zoluleko longame okanye de bafikelele kwinhlawulo yomhlalaphantsi i-G4S iza kubabhatala imali eninzi.
Ijelo lendaba le-SABC libone iinkcukacha zebhanki zebanjwa ezibonakalisa elibanjwa lihlawula amagosa aphezulu e-G4S aliqela kuquka intloko yezokhuseleko, umphandi wangaphakathi nabanye. Istatemente sibonisa ukuba intlawulo yokugqibela yenziwe ngoLwesihlanu ogqithileyo. Isebe lezoluleko linqinile ukuba liphanda izityholo zokuba amagosa aphezulu afumana intlawulo kumabanjwa kule ntolongo. As a department, we're quite comfortable with the work that we've been doing, and all manner of allegations that we continue to receive, indeed, we do attend to them. But the progress is quite big. Iziko loluleko laseMangaung lidume ngokuba intolongo apho umdlwenguli nomgebengi uThabo Bester waqhawula khona kwekaCanzibe uMeyi ukutsho ngo-2022 kutyholwa ukuba abasebenzi bale ntolongo babe yinxenye yelo yelenqe elalibandakanya ukuzotywa komfanekiso ukuba uBester wazibulala ngomlilo ngokuthi kusetyenziswe umzimba ekukholeleka ukuba ngokakaDleko Bereng. Ukanti ke uBester uza kuvela enkundleni ephakamileyo kule veki kunye nathandana naye uNandipha Magudumane nababengabasebenzi bale ntolongo. Undunankulu wesifundazwe iWestern Cape uAllen Winde ulindeleke ukuthi ethule inkulumo yakhe emayelana nesimo sesifundazwe iSOPA khona namhlanje. Le nkulumo uzoyithula ehholo lomphakathi eKlippisdal ePaarl. Phakathi ke kwezinye zezinto okulindeleke ukuthi akhulume ngazo udaba lohlelo lokucisha ngogesi, ukwentuleka kwamathuba emisebenzi kanye nokudlanga kwegameko zobugebengu. Intetho yobume bephondo ivula ikroba lokuba inkulumbuso inikeze ingxelo kubemi ngengxabakaxaka ezixananazileyo, inikeza imbono ezimayela nomsebenzi karhulumente wephondo. Yaye lithuba lokuba urhulumente wephondo abekele ubala umkhomba-ndlela wamanyathelo abaza kwawathabatha enguqu. Abahlali mbombozone zephondo bayakhuthazwa babe yinxalenye bave ukuba iza kubachaphazela njani kwimo yentlalo yemihla ngemihla. I think the crisis that we are all facing and we are crying about is the load shedding. That is number one. And also to get rid of the shacks. Because as you can see here in our area in Langa, there's a lot of shacks surrounding. Abahlali bakwaLanga banethemba lokuba inkulumbuso iza kuzibhengeza izicwangciso zokuphuhlisa ugqithiso lwenkonzo. In the Western Cape, it seems we stay in different provinces, even though it's one province. People in the township seem to be living in another province, even though they're in the same province in the Western Cape. Because what we experience, more especially in the township, we find that water gets switched off. Amacebo wokuvulwa kwamathuba engqesho nawo angumnqweno ongundoqo. Government, if he can save it for us for the jobs vacancies, even a way to make for us the IT, especially as we are sleeping outside here under the bridge. Because if we go in there to the Department of Home Affairs, yeah, they said no, we must pay something, but we don't know where we're going to get it because we're unemployed. Kanti abahlali basezigadini bathi balangazelela ukuva amanyathelo wokuvuselela isidima sabantu abangenamakhaya abahlala kwingingqi ezingqonge umbindi wedolophu. I think especially in the CBD what I've seen in the past few years is an increase in homelessness, and I really don't feel like the local government is doing much to help with that. These people are really struggling. People talk about crime, but you've got to look at the root of the problem. iPaarl eBoland ichongiwe ukuba ibambe le ntetho yobume bephondo. Amalungu aqavile omndeni wasendlunkulu kaZulu athi ukhonjwa indlela kwabanye abebesebenzisana neNgonyama uMisuzulu kaZwelithini kuyingxenye yetulo loqinisekisa ukuthi alukho uzinzo esikhwameni esengamele umhlaba kaZulu iNgonyama Trust Board. Lokhu ke kuza emva ukuthi indlulamithi ikhombe indlela usihlalo walesi sikhwama inkosi uThanduyise Mzimela yeyibeka yona ke njengosihlalo yaphinde yaxoshana nobe ngumkhulumeli wayo umntwana uAfrica Zulu wasonkweni. Lokho ke ukukhathaza okudalulwe umntwana uThokozani Zulu ohola uhlangothi lweseka umntwana uSimakade Zulu njengokunye ofanele ukuthi ke angene esihlalweni sokubusa isizwe sikaZulu. The Zulu royal family, we are at variance with the appointment of Reverend Thulasizwe Buthelezi, because even his appointment is at variance with Zulu customary practice. You know, when having regard
to the occasion at which he was appointed. He was appointed during the commemoration of 145 years of the Battle of Izindaba, when in fact the actual customary location for such appointments is the royal crawl, the main royal crawl, Isibaya School, which we know that during our time that crawl is a Nyogeni Royal Palace crawl. But also, it's not only the issue of the location, but also the timing of the appointment, because we know that such appointments are conducted during the hosting of the First Fruits Festival, Umkhosi Wosela, which is the festival for the Zulu royal family. I-IFP ithi iqinisekile ukuba iza kubuya nempumelelo kunyulo kwiphondo laKwaZulu-Natal. Eliqela lithi indlela eqhube ngayo kunyulo lovalo zikhewu olubanjwe kutshanje kweliphondo luphawu lokuba abahlali bephondo laKwaZulu-Natal bafuna utshintsho kulawulo. I-IFP bibambe irally eThekwini izolo ilungiselela ke irally yayo yokuphehlelela umqulu wezithembiso neza kubanjelwa kwibala eMoses Mabhida ebutsheni balenyanga izayo. Okhulu kunako konke ukuthi sizothi mhla ka-10 March kuwo lonyaka sonke sobe semabhida. Therefore today I just come here to Durban full of hope for the future. This hope has been built on what we have seen and heard from the people across KwaZulu-Natal. They have told us through their votes and through their voices that change must come to KwaZulu-Natal. And I'm here to tell you that change is coming. It is coming not only to Durban, but to KwaZulu-Natal and to the world of South Africa. It is coming with the next election, just a few months from now, but it is, in fact, already change is here. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ukuthi ke usahlanganyele kanye nathi. I-South African Civic Organisation imkhombe indlela owabe umengameli wezwe uJacob Zuma esikhundleni sikasihlalo walenhlangano KwaZulu-Natal. Lenhlangano eyingxenye yamadlelandawonye ANC ithi uZuma selokhu akhethwa njengosihlalo ngolwezi wanyakenye akakaza libhade emhlanganweni yeSANCO. Lokhu kuza nje uZuma kuyaqhubeka ukukhankasela iqembu elisha elibizwa ngomkhonto wesizwe. Ukuqonda ke kabanzi ngesinqumo seSANCO sokuxosha uZuma sexhumana ke nonobhala weSANCO KwaZulu-Natal uSizwe Cele. Cele asikubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele, sibonge ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu dadewethu, sabingelela kuwena nababukeli be-ekhaya Jikelele bonke. Sibingelele nathi. Cele estatimendeni nikhale ngokuthi uZuma akakaze nje ayihluphe ngemihlangano yeSANCO. Engabe ke mhlawumbe nimnikezile yini ke ithuba lokuthi ayiphendulele ngaphambi kokufinyelela lesi sinqumo sokumxosha? Yebo kunjalo, akakaze abe ingxenye yonke imihlangano esibambile since samkhetha ngo-November ngo-2023. I-constitution ke iclear ukuthi uma attend imihlangano yaza yaba amthathu okusho ukuthi usuyiqoshe wena kuleso sikhundla suke sikukhiphile lokho. So umnomzana uMsholozi behleli esikhundleni esikhulu sokuba uhlalo okuyena umele afundise abantu nge-constitution. So akusiyo ukuthi sikhuluma nomuntu nje olapha phansi, sikhuluma ngomholi omdala osemkhatshabovu ekubeni umholi osaziyo lesinqumo lesikhulele le provision ye-constitution. So inhlangano ibonile ukuthi ilokhu ibelingenayo uhlalo sizamile kodwa nje ngaphambilini ezikhathini ezidlule nokuya ngisho kwakhe siyombona uMsholozi sixoxisane ngokubaluleka koku-attenda abo umuntu ozoza kwenye inkathi kodwa nje abesanangeze emhlanganweni. Ila i-organization ibone khona ukuthi hayi ngeke iqhubeke ingenasihlalo
unomphela yasiyamkhipha esikhundleni. Cale mhlawumbe ngokubona kwenu ke nina mangabe nicabangela nje nibuka isimo mhlawumbe ngabe yisiphi isizathu lesi ebesenza ukuthi angezi kule mhlangano. Dadewethu ngeke sikwazi ngempela ukuthi siqagele ngoba manje ukuqagela sogcina sisho okungawona simfaka amazwi emlonyeni wakhe angabashongo. Thina nje sisebenza ngokwe-constitution asiqageli. Yabona nje isinqumo sokumthatha i-constitution leyo engakutshela ngithi na uphule le clause ye-constitution u-35.c okhuluma nge-attendance. So yena ke shutho sengasho ukuthi bekuyiziphi izathu kwabezindaba ngoba kuthini naye bengasinikeza izathu befuma nje ukuthi uzo-attenda agcine enga-attend ongayona into ehle umholi leyo. I-ANC ke nobe kuliqembu lakhe libumisile ke ubulungu bakhe lapha ya ku-ANC. Engabe ke lesi sinqumo asihlangene yini nokubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kukaZuma ne-ANC? Umile nje kwelokuthi nje i-constitution akuhlangene nokwezembusazwe. Cha, lokho akuhlangene nokwezembusazwe. Uzokhumbula phela ukuthi umnumzane Msholozi lesinqumo sokuyimbayindakanya neqembu leli lakhe usenze ngomhla ka-16 December 2023 thina ngomhla ka-20 December 2023 sakhipha sakhipha istatement esithi asikwazi ukumxosha ngenxa yokuthi i-constitution kaSanco iyakuvumela ukuthi wonke umuntu abe yilunga likaSanco ngongabheki ukuthi uqhamuka kuziphi kwezepolitiki. So uyabona lapho besimvikela ngoba sisebenzisa i-constitution. So lesi sisithathile manje sekuyenye futhi i-clause kwenye i-constitution. So ngongabheki ngokuthi kuliphi iqembu lezombusazwe nanoma-ke sekukhona ushintsho esolenzakalile ngoba emva kokuba sikhulumile ngoDisemba sikhuluma ngayo i-constitution kube sekuhlalwa ngaphakathi sekuxoxiswana i-leadership yonke nje including nekazwelonke kubukwa ukuthi hey ithini kahle kahle kampela i-constitution ngendaba ze-alliance. Sibe sesithola-ke futhi kwi-constitution sesilande nabameli sizoyihlaziya i-constitution kaSanco. Sathola kukhona i-clause futhi ekhona kwi-constitution ngoba sometimes uma ufunda i-constitution awudingi ukufunda i-clause eyi-1 kuphela bese uthatha isinqumo udinga ukuthi uyifunde nje yonke holistically. Kukhona i-clause ethi uSanco unelungelo lokungena kwi-alliance agreement with any political party ngenhloso zokuphusha ama-aims and objectives kaSanco. Uyabona-ke sesibuka leyo clause kwanokuvumelana or savumelana futhi sonke ukuthi hayi le clause le esuthi esingahlaziyanga kakhulu ngonyaka odlule iyayishintsha yonke into okusho ukuthi i-alliance ukungena kwi-alliance kuthina ku-infonywe i-constitution yaSanco iyona isivumelile ukuthi sithathe isinqumo sabahlali siyithathela thina singaphoqwa umuntu ukuthi sizovotela u-ANC okusho ukuthi-ke manje constitutionally uma wena uthi uzovotela enye iqembu elingafani ne-ANC okusho ukuthi usuphule lesinqumo se-constitution. So ukusinikeza manje ama-constitutional grounds okucharger anyone ongahambisani ne-resolution ye-ANC. But as the province of KwaZulu-Natal Provincial Executive Committee sidecide ukuthi cha asibeni ne-fair ukuthi last year ike yaba khona i-confusion yokuthi hayi ungayihlalela nje kaSanco noma sekuthathwe le resolution ethi sivotela i-ANC ungayihlalela wena kunalutho. Sesiyabona-ke sesi-advise ama-lawyers ukuthi no nayi le clause le iyasho ukuthi cha uma sesithathwe lesinqumo wonke umuntu kumele asisupport. Sase sithi akubanikezeni 7 days anyone weSanco oke wayipronouncer ngenye organization other than the ANC ngeke simshaje manje sibanikeza 7 days ukuthi bayi-distance from any other political party kube ukuthi bonke basupport isinqumo sabo ngoba phela isinqumo se-membership lesi eyayithathela sona. So uyabona akekho kusashajele i-MK, i-ANC or anything
lokho kuzoqala after 7 days kusukela ngomhla ka-16 February. So we are still within those 7 days. But akusho phela ukuthi simisi ukusebenza kwe-constitution. Umsholozi isebenzile i-constitution akashajiwe, uremoviwe nje from being a chairperson. Use-ordinary member kaSANCO. So akukho umuntu oshajiwe. So akuhlangani ne-MK lokho. Kuseza if kuwukuthi abantu abashintshi abayi-distance from any other political party. Because uma sesi-apply leso sinqumo sizosi-applya kodinga ukuthi laba abangafuna ukulalela i-position ye-National Conference bazochajwa ongase kulide ekutheni basuspendwe abanye baze ba-expellwe. Cele uma ngabe ngikuzwisisa kahle okusho ukuthi ngiyibuza umbuzo uma ukhuluma ngokuthi nibe senibonisisa ngokucubungula i-constitution naleyo clause esisho ukuthi no ngoba nanenza resolution yokuthi nanti iqembe nilibandakanya ngalo ngakho ke omunye uyilungu layo ke iSANCO angekaza akwazi ukuthi ayibandakanye ngeqembu eliphambene naleli enalo okusho ukuthi noma ngabe kuthiwa umnumzane ke uZuma ubeza kule mhlangano usihlalo kodwa after 7 days ube senkingeni futhi ukuthi sekufanele ukuthi ay distance from iMK. Hayi kunjalo impela ke lapho ke asikuhlonisi leso isiqubo sikaSANCO leso. You know into emnandi lento le i-constitution yeSANCO bese ithi amalunga eSANCO futhi ayo decide ukui-exercise le right yabo ekwi-constitution yokuthi iliphi iqembu lezi politiki abayihlanganisa nalo. So if bona futhi amalunga eSANCO kwi-National Conference have decided, so kumele ahlonipheke isiqubo sawo. So ukwazi ufika uthatha isinqumo bese uphinda futhi uyas-undermine leso sinqumo. Okusho ukuthi we are undermining yourself, you are undermining your own organization. Yebo. Kulo 7 days kunalo uthi muphela abantu sebedistansile kulamanye amaqembu esiyasamisana nawo okanye bayidistance kuSANCO ngoba uSANCO uclear kulo resolution ayishintshe. Manje ke cele ngokwenqubo nemigudu yeSANCO engabe ke uZuma unalo yini ilungelo lokuphosela inselele ke isinqumo sokuxoshwa kwakhe? Unaso kodwa ke kungasixaka nje ukuthi hawo umholi wasephendula mase kuxoshwa kodwa bengaphenduli esabizwe emhlanganweni uyabo. So kungaba into exakayo nje ukuthi hawo umholi futhi uyakuthanda ukuba seyikhundleni anga-attend bese elindele ukuthi azaxoshwe bese eya ephonsa inselelo. Ngabe nje lonto akuyona into enhle nakuyena njengomholi ngoba phela umholi wenhlangano yeSANCO usuku uyibophezelile ukuthi you will be the servant of the people, uzobuhola abantu abahlwempu. uSANCO uyi-community and the community SANCO silwela izinto ezingqalasizinda, basic of the basic. Silwela into zamanzi, silwela izindlu, free education, abantu bathola amathuba emsebenzi. So wena umuntu uzolwela leyo nto la kuthini bese ube sikunikeza isikhundla ngoba siyakuthemba bese uyasithatha lesikhundla uyolala nasekhaya ungenzi lutho. The next day uyaqoshwa uyabuya futhi uzosilwela. Hayi ubosho ukuthi awunalo iqiniso abantweni baZulu-Natal. Futhi uyakujabulela ukuthi abantu bahlupheka, abantu baxakekile, abantu bashodelwa amanzi, abantu abanazindlu, abantu abanama-clinics. So yeah, yena kodwa constitutional unalo lelo lungelo lokuchallenge isinqumo. Hayi ke cele sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho lapha ekhaya Jikelele namhlanje kuseni sikufisele nje usuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu dadewethu. Mbukeli lowo ke bekuwusizwe cele ongunobhala wenhlangano iSANCO KwaZulu-Natal ubesichazela ngesinqumo salenhlangano sokhomba indlela uJacob Zuma owame engumengameli wezwe obengusihlalo ke futhi walenhlangano lapha yaKwaZulu-Natal. Njengamanje ke mbukeli sinje ke qu8 lokho mangabe sibuya ukhona ke usisanda ozosipha ke inkondlo ungalinge uphuthelwe. Sikelela nansi inhliziyo yami isinophuka njalo kulezi insuku. Nkosi sikelela nansi inhliziyo yami isinophuka njalo kulezi insuku. Shikamanda shekeleke phese ke yimiki. Ngishintsha ke umkhuleko ngethemba lokuthi lona uzoshesha ufike kuwe.
ngakho-ke nkosi thatha nazi izilimi zami ungisize-ke ngingaphenduka isilima okanye inhlekisa kukanti abangangifuni inkosi ngiyacela mina ngicela ukukufuza athi nobani uphethe ingcenye yayo uyathokoza uyatshikoza mina ngihleli la ngiyacikoza okusho ukuthi sekusobala-ke inhliziyo yami isiyaphenduka kwamayimayi athi nobani ufuna ukudeka itafula asitike khona bukhoma asihlangane khona nobani noma ngiphukuda osizini hey ngiba ngincabanqeba lonke uhlangothi nanike niphinde ningidlokodle ngothi anothi uma ningibona ngisobishini niqonde ukuthi ngikwimishini ningalenzi-ke iphutha lokungidabukela lokungizwela okanye nongizwela ukuthi usimakade sezulu ungibekeleni ngoba nginakho ukukholwa okuncane ukuthi ezinye izinto ezenzeka empilweni yethu zinesizathu sakho kepha inkuthukhwebu kuze kube manje angisiboni isizathu empilweni yami esenza umveli inqanga esengibathanda kwagoqanyawo nginokusizwa ngathi impilo yami ngokuhlehlela emuva noma kunjena empilweni yami ningamangali noma kunjena empilweni yami okwesikhashane ninganyamalali mama lapho ukhona ngiyathemba uyasiqhenya ngami ma-oledi mfethu lapho ukhona ngiyathemba uyasiqatsha ngami ukuphumelela kwami kanye nenkani yami makusa kwimpumelelo izikondlo zami-ke eziphilisa iningizimu Afrika yonke jikelele konke lokho awukubonanga umsindo-ke hamba nokuwubanga njalo uma ngihaya nokho-ke wona uyangichaza kepha-ke nginokuswela ukuzwa owakho anginakuzwa kanti phela umama sewasoleka mama lapho ukhona ngiyathemba uyasiqhenya ngami iyakhala-ke indlebe ithi zizwile iziyalo zabantu abaningi abahlukene kepha manje sinokuswela ukuzwa isiyalo somuntu owayizalayo owaphuma kuye esibolethweni ngoba abanye abazali badlala indima enkulu empilweni yethu mina-ko wami umama wayegula engasakwazi ngisho ukuhamba engakwazi ngisho ukunyakaza engakwazi ngisho ukugoqa unyawo pho waya kanjani-ke kwagoqa nyawo engakwazi nangihlekisa nina nokunginikisela lithi ngizophuma empilweni yami mina ngakwazi ukubekezelela ukulahlekela abazali bami ngakho ungalinge wenza iphutha lokucabanga ukuthi ukuhamba kwakho kuzoyimisa impilo yami buka namanje ngisamile ngisabanyisa mina ngathwasa kakhulu ijoka ngisasemncane ingakho-ke noma ngabe isiphi isimo engibhekana naso ngiyashesha ukwamukela nina-ke uma ningigila nicabanga ukuthi ngiyangidepressa kanti lutho-ke niyangipressa ukuthi ngihambe ngihlofa nalana okuthiwa kuhlofeki khona ngezikondlo zami ngihambe ngiphilisa nalana okuthiwa kufiwe khona usisande the African poet ngiyabonga.
Siphinde-ke sikwamukele embukeli wekhaya Jikelele simakhulu-ke uthi usahlanganyele kanye nathi lapha ekhaya Jikelele. Ewe sibulele mbukeli siqala iveki ke mbukeli alitshoni lingenandaba i-weekend kuyaba busy kube khona izinto ezenzekayo uyaqonda ukhumbula into okubana sesondele kukhetho ngoku sopolitiki wena mamtshali nawe mbukeli bayasukuma ulo nalo unelizwi lokuba hayi ndifuna ukuphelisa le votelani mna kanti kule mpela veki esuka kuyo nombutho we-DA babambe irally yawo pha e-Union Building zethembisa ke sithi bona bazawuyeka bazawusuphula nengcambu umbakacimicimi ukushokoxeka kwamanzi babulala nobundlobongela obugqibayo enye yezinto abazibaluliyo yiyo i-gender based violence besisho into yokubana eyona nto ingamandla kukuba bagudlule lo mbutho uselawulweni ANC. Bathi bona bazofika benze ushintsho. Akekho uthi hayi wonke umuntu mefika uyabona into ifana nokuthi yikho kuthiwa beshela abavoti, beshela baqomisa. Because i-attitude efanayo nokuthi mangabe usafuna intombi ushaya ngama-certain things uyithembisa izinto nomhlaba ukuze phela ezovuma lento othi uyayifuna. So-ke hayi isikhathi sakhona vele siwabona amaqembu ahlukahlukene enza nje the same. Uyakhumbula i-EFF ithe yona izodablisha ama-grant ithi double shuthi uma uthola u-350 sizothola u-700 yabona nje into kodwa ikwenza ukuthi ucabange uyibuza ukuthi engabe mhlawumbe mabethi bazodablisha nokuthi bezokwenza lokhu uhlelo likhona nolibhalwe phansi lokuthi sizoyithatha le mali esithi soyenza sokwenza ukuthi or bamane nje bayakhuluma uhlelo kaloku bayalibhala ukhumbule napha kumbutho we-EFF babetshila into yobana bane-document engapha yakwe-240 document leyo iqulathe into yokubana xa sithi sizawenza kanje sizokwenza kanjani izicwangciso kodwa ke amandla akuwe mbukeli apha ekhaya ngokuba wena usukume ngenyawo uyovotela lo mbutho ubona into yokubana uzawuzisa inguqu empilweni yakho masiqhubeke mbukeli sibhatala amatyala qiniseka ugungqe sabukele ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele-ke mbukeli wekhaya Jikelele sibonga khulu sisahlanganyele kanye nathi. Namhlanje isifundazwe esingumgodlagodla wezwe okuyi-Gauteng sizokwethula inkulumo ezobe ibhekiswe ebantwini besifundazwe. Lokho kuzokwenziwa undunankulu wase-Gauteng uPanyaza Lesufi esishamthetho. Ukuthola-ke kabanzi ngamalungiselelo ale nkulumo kanye nokungalindeleka kuyona sixhumana ngohlelo lweZoom nosomlomo wesishamthetho uNtombi Mihwe. Mhlonishwa asikubingelele sikwamukele indabeni ze-SABC. Ngibingelela bonke abalaleli emakhaya. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Engabe ahamba kanjani amalungiselelo enkulumo ezokwethula undunankulu esifundazwe uPanyaza Lesufi? Ngibone ukucala nje ithuba elimphelo ukuthi ngikwazi ukuthi ngicacise ngohlelo esikalo namhlanje i-State of the President Address which marks 30 years of democracy. Amalungiselelo at 99.9%. We are ready. Yonke into inengomumo ukuze abahlali base-Gauteng beze ukuthi undunankulu uzabe abathula luphi uhlelo namhlanje. Ntombi amehlo azobe ethe njoke kuPanyaza Lesufi nokuyena phela ozobe-ke ekhuluma nabantu besifundazwe. Engabe inkulumo kaLesufi izowabuyisa amathembo abantu base-Gauteng? Njengomuntu omele abahlali base-Gauteng isifiso sabo ukuthi whatever undunankulu azoyipresenta today kaneke ibuyise ithemba. Umbonile esha enyuka eGauteng ezama ukulungisa ezama ukumamela abahlali ukuthi idingo zabo zibe kanjani. So siyathemba ukuthi njengoba kade bamcacisela ukuthi bafuna yiphi inkinga abadibana nazo and bafuna liphi uhlelo bethemba lokuthi uzozipresenta namhlanje. Somlomo singakulindela yini ke ukuthi uLesufi akhulume ngomnotho wesifundazwe eGauteng? Lokho ngikulindele kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi iGauteng is the economic hub of the country. Therefore uma angaxoxile ngomnotho cha uyobe abise i-opportunity kakhulu. Kodwa nje ngoba ngiyazi ukuthi kule minyaka ephelile uye wakhuluma ngawo umnotho kodwa ke ngoba siyazi ukuthi umnotho wase-South Africa particularly wase-Gauteng u-affectwa into eyenzakala umhlaba wonke jikelele. But again, we are hoping ukuthi khona into azayicacisa namhlanje. Iningi labantu likhala-ke ngezinga eliphezulu lobugebengu kulesi sifundazwe eGauteng. Engabe kukhona yini esingakulindela-ke okumayelana nokulwa nobugebengu lenkulumo kandunankulu?
Siyazi ukuthi ubugebengu bu-affecta the economy oqeda ukukhuluma ngayo namhlanje manje. So uma ngabe singabuqeda ubugebengu akuzi ukuba khona ishintsho zakwezomnotho, but also akuzi ukuba khona i-development in our province. But sibonile u-MC we-community safety nethimba lakhe behamba bezama ukuqeda ubugebengu endaweni eningi, kodwa esikulindelekile ukuthi uphila asicacisele ukuthi kulo nyaka ophile wayekhuluma ngama-drones, akhuluma ngento eziningi. Sifuna ukuzwa ukuthi uphila ukuphi balolo hlelo lelo namhlanje. Ntombi, iningi labantu ke siyazi ukuthi ke liye lisuke ezingxenyeni ezahlukahlukene zezwe lilibangise eGauteng phela ukuzofuna ke amatoho. Mhlawumbe bangathemba yini ke abantu abeze kulesi sifundazwe ukuthi bazothola amathuba emisebenzi? Ngoba ukuthi because ba ama-South Africans umuntu wase-South Africa unelungelo ukuthi asebenze noma ngabe kukuphi. Uba ngabe upremier uzawupresenta ihlelo oluvula amathuba omsebenzi any South African or any person or illegal in the country, iyathemba ukuthi ama-chances okuthola umsebenzi makhulu. Although asazi-ke ukuthi izinto eziningi affect what happens in the whole world, but also in the entire South Africa. But kodwa sithembiso sokuthi uphila wasithembisa ngoba siyathemba ukuthi uma efaka lama-drones wakhe kuphela i-crime nabantu abafuna uku-investa in our province, they will come in handy. But okunye uphila aye wakucacisa kule nyaka ophile ukuthi abantu baba also bafunde ukuzenzela amathuba wemisebenzi, ungalobe udiphenda ukuthi omunye umuntu asiqashe. Kodwa-ke asazi-ke sizamlinda uHope uNdinankulu ukuthi asitshele ukuthi uhlela kanjani yena. Ntombi, ngiyakuzwa uthinta udaba lwama-investor. Siyazi ukuthi ke olunye udaba olwenza ukuthi mhlawumbe ama-investor athathe imithwalo yawo aphinde lapha aqhamuke khona engabe sa-investor. Udaba lwe-load shedding luyinkinga kakhulu lapha eNingizimu Afrika, kanjalo-ke nakhona lapha esifundazweni ke iGauteng. Engabe mhlawumbe singambona yini uNdunankulu-ke elithinta udaba lwe-load shedding? Kuleyo-ke angifuni nokuba nama-doubt ngoba izolo loku bekalapha e-Alexander bayovula amanye ama-generators abekade angasasebenzi, ama-transformers abekade angasasebenzi, but also at the same time bayofaka ama-solar panels kwezinye indawo ngoba siyazi ukuthi ilanga noma ngabe akho muntu ongalitshontsha ilanga, akho muntu futhi ongabhrija ilanga livuleleke wonke umuntu. So into ayenzile lapha ngibona omunye umhlali ekhuluma ngayo ngoba bengivakashele kwelinye isonto mina izolo, omunye umhlali athi yo waze wasinceda ubaba uBantaza. Ngiyethemba ukuthi lelo hlelo lelo kufanele ukuthi angabenzi only in Alexander but alithuthukise kuwo wonke ama-areas, especially kuba-informal settlement ngoba ama-informal settlement yiwo overloader i-electricity grid nokuthi abanye bayatshontsha i-electricity ngoba banganayo i-electricity. And sizokhumbula ukuthi ngaphambilini before 1994 baningi abahlali base-Gauteng bekade bangana-electricity. So that overloading yena ngokwayo i-problem. But uKhima wayethembisile ukuthi uza-activate amanye ama-generators or generating powers ekade engasasebenzi after 1994. Asazi-ke ukuthi ukuphi ngalolo hlelo kodwa we are just hoping and crossing our fingers ngoba thina simele abahlali zofuna ukukwazi lokho ukuthi ngabe uPremier ukuthuthukisa ukusasa. Sibonga kakhulu ke Ntombi ngesikhathi sakho namhlanje lapha ekhaya Jikelele. Sikufisele nje usuku okuhle. Sengathi ke nenkulumo kaNdunankulu ingahamba kahle. Siyabonga ngoba bekade sithandaza vele ukuthi fanele ihambe kahle. Ngiyethemba ukuthi nani nizabe nithandazisa ukuthi konke kuhambe kahle and nabasebenzi bahlomule kulelo hlelo lelo abahlali bahlomule kulelo hlelo uPremier azabe alithula namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi niphe ithuba. Sibonge nathi. Lawo ke mbukeli bekusomlomo esifundazwe iGauteng uNtombi Mihwe. Besixoxa naye ke ngenkulumo ezobe yethulwa nguNdunankulu wesifundazwe uPanyaza Lesufi eyibhekise ebantwini besifundazwe. Ukulandela ke mbukeli ukuthi ke singene ehoreni lethu lesibili.